Masalo uNkulunkulu esinayo. Into kuphela esihluphayo isona kuphela. Yiso lesi sizosicela lapha uNkulunkulu ukuthi asiphe amandla ukuba sikwazi ukuthi unqobe isono. Ngoba amaNazaretha lo uNkulunkulu esingaye ngelinye ilanga aqhamuka ngiphe Baba izindlebe Tabazwe zehla njalo zajula zayizweni lakaMaphumulo zithema sifika kaMaphumulo zase ziba nemvungo zavungazela. Ungapha ezweni lawo South Coast usevula inkonzo umqali wendlela uPombela isitimela samaPondo. Inkonzo yokuthandazela abantu ukuthi abanganabo abantwana ababathole ukuthi abafuna imisebenzi bayithole. Ukuthi abafuna izinto zonke ezinhle ongayicabanga zokuphumelela empilweni bayithole. Wathi mayethandaza kwase wakhona omunye wabagodi umthandazo ongahleli kuye. Shembe uNkulunkulu uMaNazaretha eBonkosi. Uma umthandazo ungahleli kuyo lenkosikazi lomakoti wase sethi mhambeni lona nemkhiphele ngaphandle. Uma semkhiphile ezekhishwa ngaphandle sehleli ngaphandle lomakoti wasefikela ukukhala. Uma ngabe ekhala lapha base beyambuza laba bambuza ukuthi yini ukhalelani na. Uthi lomakoti ngikhaliswa ukwaliwa. Oh yeah. Oh yeah.
wathi bizeni lomakoti eze lapha, wathi mayengena ngaphakathi, wathi lomakoti baba Nkosi Nceko, ngiyabona uma ungikhipha ngaphandle, ngithe uma ngabe ngibona ungikhipha ngaphandle ngase ngicabanga izono zami, ngase ngiyakhumbula ukuthi cha khona isono esingibambileyo, sona esingibambileyo ukuthi mina ebuntombini bami ngangifike ngiqome lensizwa, ethi lensizwa uma ngabe seyilungisa inkomo zokungilobola bese ngiyayala, ethi bese ngiphinda ngiyokoma leya nsizwa futhi. Uma lensizwa ilungisa inkomo zokuthi ngilobole bese ngiyayala, wathi kulona kowesithathu nowesine wase sethi uyise, wathi uyise wakhe, mfowethu khuluma noyise wakhe nomfowabo manje uyise wale ntombi, sengikhathele indaba lengane, khathele lengane indaba lengane ngoba fika engifunzi inkomo buye ngihlanzise futhi, njalo ngibheke ngithi la inkomo ekhona kuzophuma inkomo, ebese ngithi ngiyezwa ngizothwisa ihambile siyalile lapha, kusho ukuthi le ngane iyangihlanzisa ayifuni ukuba ngidla. Ngakho mfowethu njengoba seyicelwe lensizwa angisezokuthatha lutho lwayo, ngcono kubize wena. Uthi babe sebiza ngempela uyise omncane, isho njalo lo makoti mayixoxa indaba yakhe, khuluma ngesono sakhe. Uthi babe sebebiza abazali bami zaphuma inkomo kwasha isikhathi sokuthi ngihambe ngemshadweni. Uma ngabe sekuyilanga lokuba bangiphelezele bangikhiphe abazali bami bangise emendweni eMamaland, ngaleso sikhathi ephuma ngesango ubaba ongizalayo wavula kancane isivalo, wathi hawu nayibani bani seyahamba emzini, wathi hawu uye ngempela lo seyaphuma, okade ngithi ngiyalinda ngithi uyangiphangeza kuyangiphuca, wathi aphume nobomvu. Uthi ngangazi ukuthi usho ukuthini ubaba, kanti ungathwesa isiqalekiso. Thema sengifikile kule ndoda, abantwana ngaze ngabathola. Uthi ugagane lokubathi aha mntanami uvinjwe leso siqalekiso, uthi ngiyabona mangabe ngithi ngiyakuthandazela umthandazo wami, khona umuntu sande sokuchilizayo umthandazo wami, zohlala kanjani thandazo kashembe kuwe sizwa kanti wena wake wali isikhwele sikama wakho sokuthi ubaba akasamfuna uma uthanda uma omncane. Sihambe isibusise sohlala kuwe, uthi wena ntombi njengoba uma wakho ekuzala njena, wake wena wachema noma wakho, wathi ubaba akasamfuna umama, ufuna uma omncane kuphela. Wase ubaba wakho usumbukela phansi, sohlala kanjani isibusiso? Uma uyihloke wakusola, hlona nyoka ekakusola kwisiqalekiso lokho. Uthi mntanami ngizokwenza kanjani manje na ngoba ngibonile isandla uNkulunkulu esichiliza ngomthandazo wami ukuchiliza kuwe. Ikhona imbuzo ongayihla ukusula ngaso lesisandla sakho lesiqalekiso wasetheswa baba wakho na. Wathi ngizohamba ngeke bazali bami. Wabe sehamba ngempela bangcwele, wafika waguqa lapha esangweni kubo
wasephuma unina eza kuye wathi mntanami kwenze njani, wathi ngithole umuntu, ngithole isangoma esikhulu esifike sakhuluma zonke indaba zami engizaziyo nezingazazi. Njengoba ngangiphuma lapha nje ethi baba aphume nobomvu, uthi uNkulunkulu ngangingazi mina ukuthi siqalekiso manje selokhu ngafika kuleya ndoda ngibathola abantwana kubo. Wabe sembiza ngaphatha unoyibanibani ohlaleleni laphana na yini angangeni kusho uyise ngoba leya nto ngoba ayikho umuntu akakwazi ukulahla ingane yakhe. Yebo ngakhuluma ngokuhluthuka kodwa ukwazi ukuyilahla ingane yakhe ngoba amathumba akho. Wathi mangabe sehlelwe lolo sizi lolo wase uyambiza ukuthi hawu unoyibanibani ngena. Wase yangena wafika wathi futha lapha phambi eduzane komnyango wathi baba lapho ingane khona ingane abantwana kangibatholi kodwa ngidibane nomuntu oyinyanga oyisangoma ongitshele zonke izinto zami wathi umthandazo wakhe awehleli kimi ukuthi ngibathola abantwana ngoba ngelinye ilanga ngathi ngiphuma lapha wathi kimi aphume nobomvu. Uthi-ke uyisa hawu mntanami uvinjwe leso siqalekiso kanti naye senza ukuthi ungabathola abantwana laphana ongane khona na? Wathi yebo baba. Wasethatha imbuzi wathi ngizosula leso sono, ngizosula lelo cala lelo leso siqalekiso engasedlisela kuwe. Uma uyihlole nyoke beke bakusola wesiqalekiso lakho. Wathi njengoba bese ngikugeza hamba ubuyele kule sangoma sakho. Ufike kule sangoma sakho uthi ngithe mina nakuphe abantwana nalapho ugane khona bakuphi abantwana. Wabe sehamba wabuyela kilo kagane wathi baba sesisulile lesisono wasebathola abantwana bonkosi. Ngelinye ilanga emzini wasephakameni uyezwa abantu bekhuluma khona indoda ezala umntwana owayesishosha eyinto nje ehlala ihleli phansi. Yasiyezwa lensizwa ukuthi khona umuntu lapha ephakameni waluza udumo lwashembe, waluza udumo lokagana, waluza udumo lukaNkulunkulu ehlile ezulwini wazohlala nabantu emhlabeni. Wathi mangabe esehlela lensizwa yathi nkosikazi ake sihambe sithathe lo mntwana simise kushembe ephakameni. Wase ahamba bahamba bathi babefika nalengane eyinto engayilutho engasukumi engahlali into ehlalilele nje. Wase sifika wathi shembe ngicela uzongithandazela ngane. Wathi ukhakane angifuni mina ukuyithandazela lengane. Yathi le ndoda hawu yini ungafuni ukuyithandazela lengane ngoba wena ngithi bathandazela abanye abantu na? Wathi yebo ngiyabathandazela abanye abantu baphile kodwa lengane yakhe angifuni ukuyithandazela. Wathi ngoba yini? Wathi mama wathi uyafuna ngikhulume. Ingane phela yaziwa mina. Kula nje kwengane yaziwa mina. Nami baba ongizalayo ngizalwa indoda. Kodwa umuntu ongazi kahle kakhulu mama. Uma wami yena ezwe ethi mina uyithi kukangiba. Ubuka baba ibongosi. Oma lo makoti embuza ethi uyafuna yini ngikhulume? Wangwankwaza yasifuna ukumfinga lensizwa. Yathi ngikhuluma wena khuluma. Nawe ebuza phela ngakhuluma yini? Wathi uyabona wena ndoda. Wathi le ngane akusiyo yakho. Wathi le ngane le akusiyo yakho. Uyakhumbula mama lapha nesidunjeni esidumbeni sakho ulima kusona phansi komdoni. Wathi yebo ngiyakhumbula. Wathi wafika indoda wenzani naleya ndoda? Ngiyeduka
ebusweni bakho imihla yonke yokuphila mayifika laphana esithunjini uthi wena ndoda le ngane iwayizala ngaleso sikhathi ngalelo langa lo makoto wakhe ephumule esidumbini wafika indoda yafika yazala le ngane ngakho le ngane nje ubuyibona injena isishawo lesi ashawa ngaso abantu bakini sokuthi lapha ekhaya ufike usezele ivezandlebe ngakho njengoba uyibona nje ilesi simo liyiso isishawo leseshawa ngaso abazali bakho abantu bakini ngakho le ngane yikho ngithi nje angazi ukuyithandazela ngoba mina ngiwathandazela amavezandlebe futhi le ngane izophila izokufa nebala le ngane yabe isifa ngempela yaba le ngane seyiphela njalo kwakuphela ngayo bangcwele ebonkosi izebani ize uNkulunkulu uthi mina ngiwathandazela amavezandlebe la sikuNkulunkulu ophilayo bangcwele ebonkosi Nkosi nami ngingo wakho sekhathela ibongosi ngase sengiyahlephula njena ngoba ngumfana wesonto ngumfana wakhona lapha eNazaretha ngumfana njena okhulela khona lapha eNazaretha ngazi lutho olunye kodwa ngazi ukuthi ushembu uNkulunkulu kuphela bonkosi Ntombi yami engizalayo yakwashezi mayihamba ngenyanga edlule kaMashi kwase kuphenduka isitha bathi mhlawumbe wavela wathatha inyongo wabuyisa imbambamba kimi yathi intombi engizana wemfana bambelela kushemba ungasonto wathi hayi kuzokuphela konke lizodlula leli dimoni bambelela kushemba ungasonto Nkosi nami
enkonzweni kaBaba uMshumayela uNgubane abethela nomqedelele sekufike lapho khona inkonzo umnikazi wayo evala. Sawucela ke ukuba sivalele inkonzo. Umshumayela oseduze kwami. Umshumayela oseduze kwami. Lawusihlabelela sekhulu. Umshumayeli